bakegeye abakunzi ba Alex Content Films. Iyi ni yacane bagezaho filme, ama content ya filme zagiye zikundwa na season cyane ku isi, ugatahura filme mu mwanya mutoya cyangwa ukamenya ibigendereye bikagutera kuba wayirondera ukayiraba kuko waramaze kumenya icishingiye. Reka tugaruke kuri filme yamenyekanye ku izina rya Claver the Hunter. Iyi ni filime ishingiye ku mukinyi w'igihangange w'ikinyamakuru ca Marvel, Serge Kravinov, uyitaga Claver the Hunter. Iyi yerekana inzara y'uyu mukinyi mu rwego rwo hejuru w'ibihangange, akaba ari mu bashakashatsi bakomeye mu gukurikirana ibiremwa biremeye n'ibindi bitangaje. Inkuru itangira ubwo Claver ari kumwe n'umuvyeyi we Nicole Kravinov mu buryo bw'umubano udashimishije, bigatuma atangira urugendo rwo kwihorera no gukora ibintu bitangaje. Claver afite agahinda ndetse akagira na gahunda yo kwigarurira icubahiro ndetse no kwigarurira imbaraga. Atangira gukora ibikorwa by'ubutwari mu rwego rwo guhiga ibiremwa binyuranye by'ingenzi. Muri uyu mugambi azinjira mu bikorwa by'ubutwari bihambaye, ariko ibi bizana impinduka zikomeye mu buzima bwe. Muri iyi filime ya Claver the Hunter, Claver yifashisha uburyo bw'ubutwari no gukoresha ubushobozi bwe bwo guhiga kugira ngo yirukane abagwanya iterambere rye, ariko byose bikamuha intego yo kwivana mu bibazo yatewe n'umuryango ndetse no kugera ku ntego yihaye. Ibyiza n'ibibi inkuru. Claver nk'umunyamwuga mu guhiga. Filime ishira mu mwanya Claver nk'umugabo w'umunyamwuga mu guhiga wifashisha ubuhanga n'imbaraga z'umubiri. Ibi bituma iyi filime igira ibice byiza by'ubutwari no guhangana n'ibibazo bikomeye. Aaron Taylor Johnson mu mwanya wa Claver. Abakinyi b'umwihariko Aaron Taylor Johnson bakinye neza muri filime, bigaragara ko bashishikara kugaragariza neza impinduka z'ubuzima bwa Claver n'inzira y'ubutwari yanyuzemo. Inkuru isobanutse neza. Ku rundi ruhande hari abavuga ko inkuru ya filime idasobanutse neza kandi idahuye n'ibyo abantu basanzwe bazi ku mukinyi Claver mu nkuru za Marvel. Ibi byatumye iyi filime idahuza neza n'ibindi bice bya Spider-Man Universe. Ubuyobozi bwa J.C. Chandor bwashize imbere ibitekerezo bisha byo kugaragaza Claver nk'umugabo w'umunyamwuga mu guhiga, ariko abantu bamwe batashimye neza uburyo inkuru itambuka hagati y'ibice bya action n'ibitekerezo by'ubutwari. Iyi filime igice cya gatatu mu rukundo rwa Sony Spider-Man Universe, aho Claver Hunter yerekanye inkuru idasanzwe y'umukino wa Marvel. Iyi filime igaragaza nk'itandukaniro n'izindi filime zo muri SSU kuko ifite imiterere y'ubutwari ishingiye ku miterere y'umukinyi wa Claver. Mu isesengurwa rya filime, umubare munini w'abantu bashira ko iyi filime igaragaramo ibishushanyo by'ubutwari n'ubushobozi bwa Claver, ariko hari n'abayigaye kubera ko bitashimishije abakunzi ba Spider-Man. Claver the Hunter ni filime ishingiye ku mukinyi w'umunyamwuga w'ibihangange wa Marvel. Claver aho yerekana urukundo, ubutwari n'amakimbirane ashingiye ku murongo w'ubuzima bwe, nubwo ifite imbaraga mu kugaragaza ingorane n'impinduka mu buzima bwa Claver. Itagize neza imikoranire hagati y'umukinyi na Spider-Man, bikaba vyatumye hari abatanyuzwe n'inkuru yose. Tugushimiye banyacu muri kiganiro, tubibutsa gukora subscribe, share and comment.